GT. Superate le vostre aspettative. Appuntamento sabato 7 e domenica 8. Dobrodošli u još jedno rezervno kolo. U ovom videu ću vam pokazati neke od svojih Alfi koje sam imao od 1995. godine pa do 2025. godine. Neću ih pokazivati kronološkim redom, već samo onako kako mi je došlo od gušta. Mislim da sam svoj doprinos kompaniji Alfa Romeo dao. Sve Alfe koje sam imao bile su ili iz dućana nove ili godinu, dvije dana stare i ispod 50.000 km. A sada pojačajte vaše zvučnike. Imao sam 1.3, Boxer 1.6, Boxer 1.6 Twin Spark, 2.0 Twin Spark, 2.0 ETS, 3.2 V6 buso, 3.2 V6 koji nije buso, 1.4 benzin, 1.6 dizel, automatski mijenjač, manualni mijenjač, Celespeed, te i oprema Blackline oprema i sve ostale opreme. Dakle, ovo su slike samo nekih Alfi koje sam imao. Nemam naravno sve fotografije ni videa vama za tu pokazati. Dakle, onaj video što ste vidjeli Alfa GT 3.2 V6 buso motor, to sam snimio prije nekih 15 godina. Onda Brera 3.2 V6 automatik 4 pogon, to sam snimio prije nekih 10 godina i ove sve ostale su kako su godine dolazile kasnije, dakle u zadnjih 10 godina. Vjerujem da sam od 1995. do 2025. imao skoro sve modele osim 166 i Stelvija. Mene Alfa nikada na cesti nije ostavila zbog toga što sam sve Alfe održavao i njezine mušice otklanjao na vrijeme. A te mušice su kod starijih modela te vilice, balans štange, remenja, kvačila koje odlaze malo prije nego kod nekih drugih automobila. Ali to ne čini Alfu ništa lošijom od ostalih. Nakon Alfe logičan prijelaz je bio na BMW, kasnije na Mercedes, pa sam kupio sebi Infiniti, ali uvijek u kući imam jednu malu Alfu, odnosno Mitu. Na mom kanalu ste mogli upoznati Mitu gdje sam pokazao servise koje sam radio na njemu, odnosno koliko sam ljubavi uložio u taj mali autić. Hvala na gledanju i živjeli!